Shedaralun, tembok besar Cina atau The Great Wall of China adalah destinasi yang tak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Beijing. Dibangun secara bertahap sejak abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-17 Masehi, tembok ini merupakan proyek pertahanan raksasa yang dirancang oleh berbagai dinasti Tiongkok untuk melindungi wilayah kekaisaran dari serangan suku-suku nomaden seperti Xiongnu dan Mongol. Dengan panjang lebih dari 20.000 km, tembok besar Cina dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Namun tidak semua bagiannya terbuka untuk publik. Di wilayah Beijing saja terdapat sekitar 10 segmen tembok dan beberapa di antaranya telah dibuka untuk wisatawan. Pada Minggu 19 Oktober 2025, saya bersama CEO PT Transkontinent Ismail Rashid, putranya Jibril Gibran, serta dua sahabatnya Abdul Jalil dan Zulfikar berkesempatan menjelajahi salah satu bagian yang paling populer, Mutianyu Great Wall. Terletak sekitar 1,5 jam perjalanan dari pusat kota Beijing, Mutianyu menawarkan pemandangan spektakuler dari atas bukit yang dikelilingi pepohonan. Keindahan Mutianyu berubah mengikuti musim. Hijau segar di musim semi, warna-warni hangat di musim gugur, dan putih bersih saat musim dingin. Oktober menjadi waktu yang ideal untuk berkunjung, terutama bagi wisatawan dari daerah tropis. Suhu saat itu berkisar antara 2 hingga 6 derajat Celcius, cukup sejuk namun masih nyaman untuk beraktivitas. Fasilitas wisata di Mutianyu terbilang lengkap. Untuk menghemat tenaga, kami memilih naik kereta gantung menuju puncak tembok. Tiket masuk dan kereta gantung kami beli secara online untuk menghindari antrian panjang di loket. Biayanya sekitar Rp450.000 per orang, sudah termasuk akses kereta gantung. Berikut liputan wartawan serambinews.com Zainal Arifin bersama Ismail Rashid dan pemandu wisata lokal dari Beijing yang menghadirkan pengalaman autentik menjelajahi salah satu mahakarya arsitektur dunia. Assalamualaikum Shedaralun, kami ini sudah ada di tembok besar Cina ya, atau bilang Great Wall. Kita akan ke sana, coba lihat, itulah di atas gunung-gunung itu. Kita jalan-jalan dulu, kita cari topi dulu karena nggak tahan nih dingin. Suhunya di sini 2-6 derajat nih ya. Jadi ya praktis harus beli topi dulu nih. Ya, beli topi kupluk dulu nih. Topi dingin, Topi. sarung tangan. Ya, soal sarung tangan. Oke. Bisa beli topi itu Great Wall sih. Ada Great Wall ya. Bukan LP, ini nyawa kan? Nyawa aja. Waktu. Yep. Ini mana Bang? Kita keliling Great Wall Jadi lewat sini. dengan kabel car. Video or photo? Foto is okay. Foto, take a photo first. Ini dia tembok besarnya. Tapi dia jauh sekali ke sana. Sangat jauh ya, karena kami tidak sanggup dari jalan kaki. Jadi Karena Naruto. Naruto Bang. Naruto. Pak urun doa. Urun doa. Assalamualaikum, selamat ulang tahun. Happy birthday. Bravo, prego. Ya kan? Jauh sekali naiknya. Kalau jalan kaki mungkin nggak akan sanggup ya. We are in the sky. We are in the Coba sky. lihat ke atas itu. Lihat topi. Tidak akan sanggup kalau naik. Itu Great Ada yang harus Wall. pegang erat. Wah.
kabel car. Great Wall-nya tuh ada setinggi apa ya. Inilah dia. Ya. Nah, ini baru kita naik sudah sampai ke puncak. My daughter, she's birthday today. Itu dia. Happy birthday. 2000 years ago. What the all length of this wall? The total length Total. over 20,000 kilometers. Oh. And this one is called the Ming Great Wall. Jangan lama banyak diambil nanti. Dah ambil dah. Awas. 8,000 Terlalu into the pond. Kita mau ngomong. This is the highest one or This is somewhere? not the highest Itu pakai one. suara itu kerekam kan? In Beijing, but that is the Rekamnya. top section. And that Apa Haji? Oh, okay. Nah. Okay. Nampak yeah, Jibril? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaralon, saat ini kami ada di Great Wall di ini Beijing atau apa Pak? Masih Beijing, Pak. Masih Beijing Ya. di Cina. Ini salah satu keajaiban Keajaiban dunia. dunia. Dan saya saat ini ada bersama Pak Ismail Rashid. Beliau ada CEO PT Transkontinent di Indonesia. Kami 2 hari yang lalu ada di Zhuhai, Pak. Zhuhai, Hong Kong dan Zhuhai. Di Hong Kong dan Zhuhai. Kemudian kami ke sini. Tadi baru di lapangan Tiananmen ya. Di Zhuhai tentu Bang Is dalam rangka trip bisnis, tapi ke sini dalam rangka ini jalan-jalan Ya, jalan-jalan Turis, sekaligus Bang. ketemu sahabat sahabat bisnis. juga bisnis ya masih, Ya, masih tapi jalan-jalan kalau Ya. sambil jalan-jalan ya ketemu Ya, sahabat Bang. bisnis. Nah, bisa Bang cerita kenapa ngajak kami juga ke sini di Saya Great Wall pikir ini? kalau udah sampai Beijing, ini kan salah satu keajaiban dunia. Ya. Tembok ini dibangun oleh salah satu raja Cina pada saat itu, Wuzi. Ya. Ya, selesai dalam 200 tahun. Keluarganya terus melakukan pembangunan dengan kontinu karena ini adalah tembok yang terpanjang di dunia dan dibangun dalam jangka yang sangat panjang untuk melindungi Cina dari serangan luar. Sangat luar. Ya. Betul. Dari dulu dari ada Mongolia, Bang. Dan ini kenapa kami harus pakai gini? Kalau Bang Is mungkin tidak tahan. Kami sampai pakai gini karena di sini suhunya berapa nih tadi Bang lihat? Suhunya 6 derajat. 6 Ya, kalau di atas ini bisa sampai 4 derajat. 4 derajat. Ya, Kalau malam nanti bisa 2 kalau derajat. malam bisa 2 derajat. Bahkan Jadi mungkin sangat minus ya, takut kita. kalau malam dalam kondisi bisa saja Iya. sampai ke minus. Ya. Ya, minus. Nanti kita akan lihat-lihat ada juga nih pemandu kita Mrs. Suman. Suman, Ya, ya. nanti kita akan Ya, ya. berbicara juga Bang Is bisa memandu bersama Mrs. Iya, Suman. iya, iya, Terima iya, kasih. iya, iya. Ayo kita jalan-jalan Mas Jibril. Ya, let's go. Ya. Dah. Oke. Ya, mau dulu. Lu kan terus sih kena. Ya, Nah, enggak. kamu Bang Is, kau mau mana ada Abdul kopi Lam. lebih no bang, kopi aja no cuman mambat bayu kopi sang payah tak minta leh kilo kopi gayo. Ya. Oh, we go there. Jalan. Apa kena? there is, that is the top of this section. This way. I think we don't need to Ada come up gede. there. Yeah. Oh, iya jalan deh. That's fine. That's fine. Gede ada di kelihatan. Ya. Habis. Yeah. This is easier to walk. Berarti habis Yeah, puncak but to kamu. come back we need to Acara. climb. Kayak dah ambil. Yeah, yeah, Habis puncak ni Bang Abdul. yeah, yeah. Lagi Gila, tangkap. gila. Kalau tak minta bu lah, dia pergi orang dia. Bukan nampak. Nyong sang bu padang lehnya apa? Ya, betul. Ya, amban hai dah perjuangan ya no. Man bayangkan dia sampai ke no. Sampai gede. So I read last time is about this story. This for second time for me to come here. That the Okay. history of this Great Wall they built in long term by one family. That's right. No, actually we have 3 Great Walls, not only one. Okay. So all the foreigners made a mistake and they think there's only one. I It's see. actually 221 BC, the first emperor of China, Okay. Emperor Qin Shi Huang, built the first Great Wall. Okay. And before that, China was not unified, and there's different states. And then after so many years of war, and Emperor Right. Qin Shi Huang united China. So Okay. actually, Emperor Qin Shi Huang made a great contribution to Chinese history. For example, he built the first Great Wall since 221 BC. So at that time, about 1 million people, 1/5 of Chinese Okay, population right, were right. involved in Yeah. the construction of the Great Wall, and lots of people died of the hard work. Yes, so
This is Emperor Qin Shi Huang built the first one, and the second one followed by the Han Dynasty. Okay, Han Dynasty is after a few After years. the Yeah. Qin Great Wall. Yeah, Yes, what so the purpose is they build this wall? The function? Yeah, Yes. yeah. Actually, it is a man-made military defensive construction work. Right. Yes. So the first one is called the Qin Great Wall. The second one is called the Han, H-A-N, Great Wall. The total length of the Han Great Wall is 20,000 kilometers. 20,000 Yes. kilometers. And after that, they stopped building the wall. 20,000. 20,000 kilometers long. Great. Yes, yes. Really okay. great wall. Yes, and after that, they did not build the wall again Okay. till to the Ming Dynasty. yeah. And Ming Dynasty, the Emperor Zhu continued to build the wall in order to protect the borders, the northern borders of China. Because some invader is coming here or what? Mongolians Mongolians. came from the north. Okay, they Yes. want to attack China. They do some things. Yes, yes. Okay. Because at that time, the Han people already conquered China, Okay. right? So they established the Ming Dynasty. I can't imagine how they build this very great, very big, very high. What they use for this, like cement? Lime. Yeah? Lime. Lime. Yes. Limes, Originally okay. they used our clay, but Clay, the yeah. people found Okay. the lime. The lime. Yes. Okay, they mix up with the accidentally. clay. Yeah. Just yeah. because at that time the people said, and they noticed that when they use the hot water, pour the hot water on the stone, and the Yep. stone would be broken, and then Okay. left the They use white this powder. So for- they use the white powder mixed with water, Yeah. and then they found they very sticky. So Okay. since then they use Yeah. the kind of the lime to plaster to stay the wall. Means in long term they use so many people to build this. Yes. Where does it come from? Is it local? They are some the farmers, soldiers, and some the we call some criminals. Right. It's good. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.